Yo, ubibwana na samibuye nyabusimu uri sigayishura pere. Imutakira TV gikingwe yabikivusha pakavu na sede. Urakibara gusa ngo rebo ntare bikomera ushikira gutyo. Namarira kurusha base mu gute bisazo n'inyigira gutyo. Wateze gucoma muze no gukayikera kirisi Mateo. Sigaranye umufuge watewe iyo ndwara filime kinyinya pero. Nako indwa ndayi gusumbuza ibwira kuzi gukina na leta. Umufana ufite rya ikizu umwana bwira gubesa. Amapete guhora mu kanwa bitara kuye hitizgunya. Ushaka basukuna n'imo. Regeranye mona. So ndaryuke nka mufi ya janga abana bahunda nka samba ndikugura make nka fanta kandi gakarike ndi nk'akabanga ndakora kurusha kanta buri kwezi mbatamana ndabanga ubukene subwa amafaranga kandi ubwende sukuba muganga fata icyana cyawe nkagikanda nkagisohokana tukagibuganda nkagikanya gisaba kikama nkabisoza turi ku mucanga icyo ndusha nayo mafaranga nkamurusha gusonanga. Who is the best for you, Hollix or ZEO? Say who? ZEO or Hollix, who is the best for you? Come on, man.